na kivonu win ipp ham ije chun pathem nen chom mi theng te le de ta te bang ta in photo na lung mi lung sen na cho na photo na lung mi happy kineu sa nun nem na tho hat i cheng chun kivonun ati cho tua e o loyen ipi bolwan chele pathen len chom adei len te chu ja chu hobung ki tiwa chu je chun adei len hiwa alen chom te hiwa hi le ipiwa ikibon diwam ikibon na diu chu photo na lungi ne ding lungila na mi lung set nai ne dingu photo na lung ne di mi happy kineu sa nun nem na tho hat i cheng chun kivonun kivon na ding atia ilaya pathen le khabu thenga ki se chu e hot khat chai nei lo i nei lo ai poi i nei win i za lo na ki jang lo ki mang cha lo na chu ja chu i choi man lo a i chi to i bom lo wa hi le a sei pa chun i pe ge dia ba na pa chun i pe ge dia an be chua nisima an mua ni chenga an mua kivon win katina chu i pida na kivon lo wong alung nem anun nem na alu Matthew chapter 5 Matthew bunga tangala chun alu anun nem ho alung neng ho awang pawe ijena mitile ama hon le se do lo di wa he blessed are the meek for they shall inherit the earth izona le se go lo de ti cho bia anun nem ho na e ho chu ho bu ho zong anun nem om lo alung neng kha cha om lo ao sangin se ki se thongin se ki ko thongin se ai teng le iwa ki bonun atina pa chu i ki bon ta lo chu ja chu a sei pan atu nei pa chun ki bonun ho bung mi se ki bonun tho ha ho bunga pa choro ho bung lam ka yon thua sei le tho ha lo tho zo lo lu hang pai kinadi go le tho ha in kibon kati lo wong ipidia na lungan ham anti le di cho zona chu nini khosum kopia pathen tu sei ding a che na thu ka se po wa hi le hum ki si di win nini khopi chu ki hal la ta lo de hin chu ka sei lo wa ki hal la di chu ka dei jo chu ke chu ka thi le ti ta ge ja longa ngapin an le ni ta de ja tui so ge da ki sep la chu ai wa nga pathen a ko do a ngapi lo khe sa a che tho a ga se ya chu aka ham kalo ham khopi chu ki hal la am ya avedai le ki hal lo ama alim pedinga ungui jam ho chu pathen lunga ne sa ahung thi pharin alunga walin pakai ipidai to ba nei bolam ito banga kachi thi chana lungang kai ta ipida ka chunga ito ba na bor mo ham yale zona henge na lungan na chu di na ki sa hinam kadi nge hi do kadi mong nge ai le ni bi ko pi chunga mi da do dai aman ha di chu ke se pan kai lo da na ge ham oh ai nai pa kai tun ka he tai na chu ja chu e ho ilu ha na chu di ki sa na pa chu ba na pan di na ki sa hinam ai tip te le ipi se yo ipi di don bu diu ha chu ja chu thi sa di go min pai mang di go min iki von na di go min ho bu ho de na ki se hi ho bu ha lo da ki se lo choi chi ho bu ha kom le ta ka ki von nong lo le ho bu ha kom lo di cho ka zui non lo le ipidinga krista ka zui non lo le ipidinga ho bung christian ka hi yo christian ka hi a krista nung ka zui non lo hi le christian ka hi lo zo a ka no no ka kyom di cho christian hingal christian chu ka hi tai
ai wanga Chris Juinum lo kiti chu thili thei lo hi ai the mong lo hi tan chu je chun ho bung khat pathen bo na dinga na ngola a pathe ka bo the na di win Abraham chan se ti chu hin sim lai in ka te Galatia bung thum 26 chidang namda ho henga tuna e ho ta satwanga tagaw chu ichan the na ding wa Abraham pathe bo na sin se chu Isu Krista jala hagaw theng ji a e ho du ichan ni chi Abraham pathe bo na ipiham gam na ne di ti chu na mi jong tam ta na wi diu na hu pun diu ti chu pathe bo na Abraham pathe bo na sin se chu je pakaya hi na dingu na Abraham pathe bo na sin se tu le tu a e ho Israel hi lo cho Gentile ho cho Gentile ho Abraham pathe bo na se chan de de wa ikin chan na pa chu ita san na pa chu je chun na Abraham cha te na ta win Abraham pathe ka bo na se na chan de wi chu na chan na de wi nam thak do chosen generation a theng se la na ho le chunga a cho mong al hen do nai ta win chu je chun Abraham pathe ka bo na se na ho jo na chan the na ding win thi sau win pai mang win ki wonu win ti se sai ki wona hi le kam zo ni dingu ho bung zo pathe nin pathe bo ding tu le tu a motha village bo wa yo mu